Yo, ill deal beats. Yeah. Yo, I'm a rapper ngeke uwabone cypher since kwabakhona free wifi imosta ufafa ma-o ahambe sahubhiya kuma-show kuze kubokoka kudliwa umona kuze khuluphale kudlela abanye umona ezinye ijaha umphumela ingawazi umsuka nalo mculi kuyavuka ipolitiki umzabalazo siyawuphusha luthukuthuka barap umbedo baphinde badlale kumaredo lento esahambe ngesiphiwo kuya ngokuthi wazi bani unani ukuthi ukhwifani lokho akusenani shame what a waste of time sengiyazoba abazenzo siyazi makuzwa ngakwipeni lutho uciko nolwazi niyabhifana ngabe penini niyaqinisa abantu niyahluleka nawubabhekisa nibhizi niyabahlomekisa lokho engikhuluma ngakho kwazi kahle musu ukuziba manje ungabusasaba umqondo ungabusangihleba kulaba bathi lokhu kimi kuzogcina ningixolele namanje ngiseza ngimina nginitshele kabhoqo okuphambukela kimi ngikubamba uqhoqhoqo ama-promoters abanga ama-artist mnye inadope yami list you supposed to assist us but you resist nenza ama-rappers ondane wodwa facts is facts unfortunately angincekile ukuthandwa ngazondwa ngakafiki kulo mhlaba I'm the truth nangale kwengwaba vele ngiyakuthanda lokhu engikwenzayo sonke sinesinkinga kodwa ngeyiqedwe isidakamizwa bathi ilungelo lakhe ingakho kongezwa awunanhloniphi ingakho impilo uyithathisa kwephupho